سلام كمي تخونوا خمي وعلكم داق مايك عمتناكم على حبش education حوات yeah what's going on in the market all right ماركتنا رأى أنت عايز قبل زلوا ده هيالكم دو ماركت يا قد فيلنا قلنا شيء right okay so نابكو طبعا نحن أتوجب زعبا إيكونومينا خنزارب إيكونومينا كما إذن صوار غزلو ناي زي حدش مريحنت نعينا كرر إحوات مجمرة بكالندر كنجمرينا كل شعتي إيكونومي كالندر انتاي مسل I want to make sure life اللهون دي اللهون بز يريون دي اللهون بز جاق برحوات Okay. Economy nice some of the time بس لالو بقى this week's أبنا أنتايو كم ويزر أنا حوات سوني بزعبا ناي مارتن لوثر observation تعطي علو وطبعا تعطي علو سلس ولا حنتي خونة أب أين برنان and then رابع لما عنتي very much not a big زخونة indicators من أين برنان let me go with this one I like in here actually economic calendar okay medium no it's okay and medium okay ربع لما عندي ناي MBA mortgage sorry ناي mortgage rate تثبتنا وكأزر خبنا أبز حلفة ورحس شوعتنا بزيرو شعته actual زر خبنا يغا شوعتنا بزيرو خلطة مالتي للداون يخدم بتعمي داون مالتي plus ناي API وكا ناي oil stock changes negative كلتنا فيديشز نبرة actual زر خبنا حادي لما عندي just big major news يبلنا تريوال لكم إذا هاي تبل زلا اندحر إذا 3 سنة بالله خينا إذا 3 سنة بي هاي تبل زي أنت اللي أبصم زي أنت لأن هاي نزل أبصم زي ولا حنتي بلنا أنا ومن دي زعباناي ترامبينيرو عرب لنا زعبا existing home sales زي سلسته ستار مالت نماركت ناخذ كل زخيلي مالتي سلازي ولا حنتي بلنا عربت راح لنا existing home sales نحنا نصبي زلنا هجي 4 نت مليون سيل مالتي إذا نصبي لنا so the number زي كل رخبة لنا هاب نرخبه ويكا لعلو يستعمنس economy boss ويكا تصبو economically نقلت علينا مالتي كابو نتحت ندحر كوينو جن كاب تثبتنا نتحت سلزور زلو تصبو economy what do you want oh no I'm doing a chart please thank you سلازي أبصم نزي ولا حنتي بلان هتصير big نجار يبلان إذا existing home sales إذا أنا stock market ناخذن كاش عصت خل درس بلتلكم no not actually بزح حيكون جن حافشاوي hey كندزي within 12 months زي قطر كندزي هون جزاوت تشيد كاب existing home sales زعبا new home يكون نزارب دلنا أوكي كندزي خوينو إلا نزارب نخل مالتي القرب ديناي S&P flashy as a service PMI and then S&P flashy as a manufacturing PMI كا زين قرب a little bit but not really so بحاطيرو بزخونة مايكرو ايكونومي زي قلبت ويكا زلو نستاك ماركتنا أبصم نزي ولا حنتي يلن أوكي انتاي لنا أبصم نزي وخلو خقول أبصم نزي انتاي لنا نزل حتى منالبات ناب earning in the حركتنا like earning هلوكم like ربع نايلوم معنتي تمالي نتفليكس by the way نتفليكس good زخون earning يلا Netflix was growth okay and all right Netflix price stack look this حوالي 9.68 لو معنتي increase جرا why because of this earning what does that mean this well earning recently زرخبنا on Netflix revenue as of December 15% up net income 4.9 up my goodness and then like EPS almost 4 net be 7 up very good right صبوا زخون report سلازرخبنا Netflix نيرنا لما عندي that's why زرخبنا report مالت زرخبنا earning ني stock like Netflix almost 10% up كوينا لما عندي مالتي this is great so that was one of the good day حنتي yeah Charles Schwab almost beat Gero 5.33 billion and then 101 ka EPS مالتي so كم زين ماركتنا major ايكونومي economically زي كريه خلنا نايت مالي خلنا يلومي
ابزي ولا حنت ون يبلنا السومن زي ويك ازغلت سومن ناي ايرنين طرحنا نري احوات نقلكم حدش كون خولي بزحات تصبركم علىكم welcome. So next week is the most important. Look this. Here you go. Next week كاب علت 19 الرايوه زمت ربع سومن بلومي next week. You know انت لنا مايكروسوفت ايرنين لنا تثبيتنا 7.23 بليون يخون ريفينيو ويكا اتاوينا كي فورك رينا مايكروسوفت اي بي اس 3.21 زي بيت اندحر جيراتو ويكا نزين دحر هاري مو مايكروسوفت صبو كابزن لعل دحر كينو صبو كابز تحت دحر كينو ميبي مايكروسوفت نعنا نتحتك مرحنا خلي دان ميتا لنا ربعنا مش دحر ماركت كلوزي دحر 4 فرعان لايف كله اني بايزو نايس سلسي كامبان لايف الله شعب ميتا نصبي زلنا 4.96 بليون نصبل لنا ريفينيو عندنا 6.89 اي بي اس واو اذا ترخبنا صبو كابزن لعل دحر كينو سيه كابزن تحت دحر كينو باد مخنياتو ماركتنا باد كبليف hey my one and key Tesla my best ever نصبي زلنا ريفينيو 27.92 بليون and then EPS نصبي زلنا 0.95 Robert, what do we have? Of course, I'm going to be live. Special night Tesla live كل يوم. So, what do you expect? I personally, it's a bit could go bro Tesla. I know the حرق مودة هم تسي Tesla. What happened? Why red مالتي مودة هم قلت سي. So, it's a bit أبزي زر زلنا أبزي هاي تكون مالتي. Alright. So, the most Robert the most important. It's big اللي أنا مالتي. Then حمص إلى الثلاثة Apple علاتنا Amazon علاتنا. This is the most important. So أبزمت كابروبعني نوكا أتن big سلزلو أنا وكا أتن عبيتي زي أن ماركتنا كغلس أنين آيات الله. So alright economically ولا حنتي بالناني نالا زمت ويكا economically انتاي مسل okay next week economically انتاي مسل. The most important Tuesday January 28 زي durable goods order مالتي زي durable goods order عبيتي نجارات مشات equipment مالتي زي الله هنا نماركتنا هتكلسات غليا Tuesday عندنا Wednesday وسنا earning معالتي here we go the best FOMC interest rate decision I know ولد I was سخونيم ولد I كنسونيم but Jerome Powell انتخب لنا I know Jerome Powell and Trump نكا بزح كم زلوخا بزح تياتر كم نرقى بزح عمزي كلنا نفلتنا علتي so Jerome Powell انتخب لي Trump خامس يسلو زلو Trump نزي زلنا rate CME Fed نزل لنا ريت كقناس يدلي ترامب اوكي هجي زلنا ولد كندي 4.25 كسا 4.50 اللي هو 99% ولا حنتي غوبرني بلنا له كارنت بلنا له اذا كارنت زلنا 4.5 كسا 4.5 مالتي سو 9 كميتي ابز مص ربع على 29 فور شور لايف كلش لونج داي مالتي ولا حنتي غوبرني جن ولا حنتي غوبرني زي كونه جيروم باول انتاي كبل ايو ابز حلفه ديسمبر 18 انتاي لنا انا ابز مص كاب هجي بسنك ناي ترامب ناي زغبلو زلو ناي قرص وكا ناي تشرف بل ناي ماس لايك سوري ماس ديبورتيشن بل بسنكو نحنا ابز عمزي كلتا غزي ريت كات راح يزلنا زبل اقمت اتيمو نيرم هجي خ بزعبا قرص بزح دحنا لنا لس كيرلو بزعبا ديبورتيشنون لس كوينلو اوكي let's see what happened انتاي يغير دوتناتو ابزربو ربع one of the big days ماركتنا ربع بتعم مفقبري باتينا مشت ارنين بتقدر انت لنا جيروم باول مالتي so probably هنا انت يمثل ماركت حوال راي ولا كسب بروح شدشته ريت ولا حانته مقراص يلن انت عايز بزل خانه فيرست فاند ريت نتم حدش زخونكم تسالكم درح انت عزبوا منالبات يا فيرست فاند ريت ننزربنا እዚ فيرست فاند ريت احوات ابز حلفه ابز نيرنا 19 ዝበፅሐሉ ነይሩ 1981 ድሕሩ ሃይ ኮይኑ ድሕሩ እዚ usually down ይዝኸውን almost 1.3 هلكم then 5.25 ነይሩ ኣብ May 2007 then recession ሙዳቅ ማርኬት አጋጢሙ ድሕሩ ናብ 0 መሊሶሞ 0.15 ብሙሉኡ all the way ክሳብ 2019 2.41 ነይሩ እዛ ሕጂ 4.48 ዘላ then ድሕሩ ማርች ኮቪድ ምስ መጽኻ 0 ገይሮሞ ድሕሩ ኢንፍሌሽን ምስ መጽአ ሃይ ገይሮሞ ሪባል 5.33 በጽሕና ነርና ዘ ሃይስት
5.33 በፂሕና ሕጂና 4.48 ተመሊስና ኣለና almost 100% rate cut ገይሮም ኣሎ so እዚ ንቁጠባና ሽግር ዝኾነና ዘሎ እዚ ምስ መኒ ቀጥታ ከዓ rate ድሕር ንስኻ ገዛ ወይ ከዓ ሞርጌጅ ክትገዝእ ደሊኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቴክኒካል እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ conventional loan እንድሕር ኮይኑ 30 years እንድሕር loan ትወስድ ኣለኻ almost 7% ኣሎ ከምታ ዝረኣና ይዓንቶ ማለት እዩ so that's the connection Fed fund rate እንድሕር ቀኒሶሞ እዚ ማለት CME Fed ጀሮም ፓወል መፂ probably ዝብለና ዘሎ ኣብዚ መቀናስ እንድሕር መፂኦም lower rate ይኸውን lower ወለድ እንድሕር ኮይኑ easy money ኣብ ማርኬት ቀሪቡ ማለት እዩ so ቶም ሓደሽቲ ለይኹም እጁን ቀሲልኩም ድሓንቲ ዓዘብና so this is how we will see next week big week ብጣዕሚ እቲ ዝዓበየ ኣብ next week ዘሎ economically factor ብጣዕሚ ኣዝዩ big እዩ alright ሐሙስ GDP ኣለና እንደገና Friday PCE ኣለና wow that's a big one so ማርኬትና እዚ ካብ ከድና ዝመጽእ ሰሙንን ዘሎን ካብ ዝረኣና what close now alright let's go market yes today alone S&P increased almost 335.45 billion what does that mean this S&P today the highest record gera okay what is this the highest record is why it's no question due to Trump ማለት ይዋል ካላ አይኮነ so Trump wins let's ገበረ stock market is enjoy ማለት S&P ነለኩም new 52 weeks high today record gera እንታይ ማለት 52 weeks high 6,181 በፂሓ ሓንቲ ኢንደክስ ክትገዝእ ሲ 6,081.8 ሳንቲም 6,181 this is the biggest week today the highest week 52 weeks the highest لما عن تبصيحه overall ናይዚኣ ከባቢ 530 ካምፓኒ ዘለዋ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ብሙሉ ዳርጋ S&P ናናህና like US ኢና ከይድ ሕዋት ብሙሉ ንህለኩም ብሙሉ ኢንዴክስ was green ዋላ ተማሉን green ነሩ ካልእ ስለዝነበረ ነይት ማለት ጸብጻብ ተሃብኩም so down لما عنتي almost 130 አድገሩ አነን S&P almost 37.13 base point አድገሩ አነን Nasdaq 250.56 አድገሩ the VIX ka kind of down 15.10 is the market volatility ማለት እዩ so bonds kind of a little odd what ንእሽተይ ወሰኽ ገይራ እዚኣ we don't like that red and daily 0.01 big ላይ ኮነን so treasury we got 10 years bond is خالك انت خون زلو investors almost economy ጽቡቅ ከሆነ ዝብል ግምት ኣለዎም ትራምፕ መፂ already ና 500 ቢልዮን ኣብ ናይ AI ዝኾነ ስትራቴጂ ኢንፍራስትራክቸር ከም ዝገብር ወይ ከዓ ካልእ ሰባት ከም ዝገብሩ ተዛሪብሎ a lot of ንኢኮኖሚና ብዙሕ good news ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ so this why treasury bond is going to be a little hot down ክኾን እዩ ምክንያቱ ናይዚ ዳውን ምዃን ናይዚ ሬት ዝሕዋት look this እዚ ዳውን ምዃን እዩ እዚ ዳውን ምዃን ካ easy money ኣብ ማርኬት ምህላው ንስኻ ንሓደ ገዛ ን30 ዓመት ክትውፅሲ ብ5% ብ7% ኢና ንብልና so ትራምፕ ነዚ ቁጥሪ ሓደ ፋይት ገብረ ነዚ ዳውን ንክገብር ትራምፕ ጀሮም ፓወል ወይ ከዓ ፌደራልስካ they have to be act and then እዚ የሎን ዝብሎ ዘሎ ክቆርጾ ኣለዎ ነናይ ነዚ ሬት ወይ ከዓ ፌድ ፋንድ ሬት እንዶ ዘለና ነዚ okay so let's back that that's why لما عن تطرح alone the highest record S&P رئينا 335.5 بليون added ገርና ማለት ወይ ከዓ 0.1 good job good the S&P index تقبرو you must be enjoy guys so S&P in the hair S&P stack telna almost this year alone kind of one year like year to date 3.1% increase ገርሎ أحوات 3.1 increase ክትገብር ኮላ online ኣብዚ ማለት ولا زي like we are like علات كنت نازلنا علات 22 ማለት ኣብዚ ዓመት እዚኣ 3.71 increase ገይራላ እዚ እንተርብሒና 3.71 ንበሎ ድሓን 3.71 like ولا ما نزل نبله times 12 نبله أحوات so we will have a S&P an average 44% return هتقبل what this vele yes okay اذا خلينا نقول لنا S&P 44.52 كتملس كلها investment calculator كنا بنقول at the end of the year S&P بقينا خنريا مالتي
S&P ክንሪኣ ንሕና ሕጂ ክሎዝ ጌራቶ ዘላ 6086 ነጥቢ ገለመለ ለሚባክዳ ነጥቢ 37 ክሎዝ ጌራ ኣላ 37 so 1 year እንድሕር like let's say ንኣብነት ዘለኹ 44 ነጥቢ ኣብነት ይሕዋት 52 don't just go with the 52 እንድሕር ጌራ daily like daily ዘይኮነ ማንዝል እንድሕር 3 point ገለ increase ጌራ an average is what happened 0 S&P ናብ 8,000 ክንሪኣ forget it no Trump እንታይ like according like እንታይ ኢልና መሲልኩም ዋላ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ብዚ መሲልኩም S&P the highest return ከም ዝገበረት ኣነ ካብ ዝመጽእ ኢሎ is true ከባቢ 24 25 return ጌራ ኣላ so S&P እንታይ ክንሪኣ ንኽእል maybe this year alone 7,000 ክንሪኣ ንኽእል so 7,000 S&P ክንሪኣ ክንብል ከለና just an average ኣነ 44 ኢለኩ ማለት an average like 23 comes last year 23 in the added gera will see like 7,400 this is still too much but to me S&P ዝተሓተት almost ዝተሓተት ክንደይ ክንሪኣ ንኽእልና 7,000 ክንሪኣ ንኽእል ኢና okay what does that mean yes because of Trump that's all no question what so last year ክንደይ ና return ጌርና 25.48 okay this is like you know almost 1 year wide 25.48 ንብል እንድሕር ኣለና 25.48 እንድሕር ከይዳ ከምዛ last year ዝገበረታት 48 እንድሕር ከምኡ መፅዩና ኣብነት ማለት S&P is about 7,600 but Tamli it's a good founder ማለት እንታይ እዩ ዝልና ዘሎ almost 7,000 ክንሪኣ ኢና so this is the main እቲ ውሕስ ንብሎ እቲ index እቲ guarant ና personal advice ይሓት ዝሓሸ ክንደይ ካምፓኒ ሒዝ ዝኸይዲ 503 ካምፓኒ ወኒኑ ዝኸይዲ ኩለን ኣብዚ ንህልዎ ከምተን ዝዓበያ ካምፓኒታት ሒዝ ዝኸይዲ 503 ካምፓኒና ኣብ S&P ምውፋር ማለት ከምዚ ኣብኡሲ ገንዘብካስ ዳርጋ ቢግ ኣይኮንን ፋስት ግን ኖርማል ከዓብየልካ ዝኽእል እዩ this is so I don't expect 44% but كم زحلفه ناي عامي زحلفه years almost 25-23% it's a bit so عند حرينا احوات S&P نمنتها S&P تفوتو بلو يا S&P وحس كساب زخوني ني investment ابزي نغبرو at least history عند حرينا تحاش return زلو احوات مالت look this year alone in alna 2025 as of now I don't know why 2.85 I was given now again 3.71 arena last year 2024 23.31 2023 24.23 2022 negative 19.44 why because of federals simple 2021 26.89 2020 16.26 and then 2019 28.88 so معرضين داملسه recently almost 5 years 20 gala داملسه يملسو except 2022 because of market ማለት እዩ inflation high ስለዝኾና ናይ ግድን ዳውን ኮይኑ okay so is there a good idea to invest in S&P very much yes ምክንያቱ ና personal advice ንስኻ ገንዘበይ ቀልጢፉ ከዓበየ ኖርማል ክኸለለ ይኽእል እዩ 20% እንድሕር ረኺበ ወላ 10% 11% እንድሕር ረኺበ ኢልካ ትኸዶ an average 50 years history nazi about 12% zelo so ምክንያቱ እንታይ ናልና S&P ልዕሊ 503 ካምፓኒ ዝውንን ትካል yeah you can have it go ahead okay ዝውንን ናልና so please it's good to consider S&P ካብ ገንዘብና ኣብ ባንክ ሆፍ ዝብል ብነቐዝን ብኢንፍሌሽን ዝብላዕ this is the best return ይማንስ ተመላስ ኣለዎ ማለት simple ነው ወላ ከም ናይ ዓም እንድሕር ተመላስ ገርናስ ግደፎ this is the money oh yeah anako I have this bela like 50 حلني a banki kofilu so if you had in a bank ab S&P تتونير كعامي you could have by now سانكل تنشحن شو عاد 240 محل what yes I don't say that here go 1 year is 25.48 بلنالو انت اتي خايا تتونير كاسي 25.48 ملاس محلو كان يرس سانكل تنسبعان 4 then this year دبنا خانر يا مالك so S&P is the most safer
the most okay ዝኾነ ውሕስነት ካብ በዓል ቦንድ ሲዲ ኣለውና እቶም ንምሃሮም ኩሉ ሻዕ ቦንድን ሲድን ሞር ጋረንቲ እዮም ግን ውሕድ ዝኾነ ሪተርን 4% 5% ሕጂ ከዓ ብሰንኪ ትራምፕ ምምፅኡ like things are to stock market to real estate ናብ ካልእ ማለት ኢኮኖሚካል ኣዝዩ ቢግ ዝኾነ እምነት ኣብ ትራምፕ ከም ዘሎ ኣብ ቁጠባ በዚ ኣጋጣሚ ኩልና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ኣይኖ እቲ ካልእ ብልሽት ዝገብሮ ዘሎ ብልሽት ኣለና ማለት እዩ so alright ካልእ ኢንዲቪጁዋል እንድሕር ከድና ኣብ S&P ዳርጋ ኩለን ኣፕል ሎማዓንቲ 18.14 ቢልዮን ኢንክሪዝ ገይራ Nvidia 154 I will explain that why Tesla is down 31.33 billion increase ገይራ ሎማዓንቲ Tesla Captain Top High ማለት so this is very much good ዝኾነ report እዩ ንምንታይ ዘለኹ even yesterday also ትማሊ ካልእ ስለ ዝነበረኒ report ዝገበርኩ even yesterday was grow like big red sorry big green Tesla join it ትገብሮን ዘላ ነዚ ጉዳይ I will explain why Tesla تحبيها زلا what بالنسبة لما Tesla عندها invest قبل what do you think yeah I'm okay I'm happy with it I'm still I'm okay but so almost all of them is like enjoying Captain يعني هلو خمتن small company بملئن دارجا نابتن عبيتي يخد على مالتي increase جرنا الله so أزي كريه قلنا indexنا هنا almost أبزه جون like very much strong ዝኾነ probability ዘለና still marketنا is happy enjoying ንመን ንትራምፕ nothing changes okay ናይ ትራምፕ እምነት ጥራሕ ከም ዝገብር ዘሎ ካልእ ወላ ሓንቲ ኮነ so it's very much this is good ማለት እዩ very good snapshot እንድሕርኢና as of today ሎማዓንቲ I know up technology was up 2.32% and then retailer was up 0.67 semiconductor 2.83 kind of then ዝበልናዮም financial up ካልእ ግን ቁርብ down in ኮይነን ማለት እዩ about little big then big 3 one then biggie try up ኮይነን Microsoft was up today 4.13 like Apple is up 0.53 Nvidia was up 4.43 wow that's a big one right so let's clean this one out كنم صحيح لنا نزي yeah Netflix قالت why because of we got earning good and then Netflix was up almost 10% good okay let's take this one out all right Nvidia why almost 4.43 up ማለት all times high in Nvidia all like in the average hanera 52 weeks high 153.13 so yeah I think so you're gonna for sure ክትንዝታት ክትበፅሑ ትኽእል ሽግር የብላን ምክንያቱ ቴክ ኢንጂንስ ገብሮ ዘሎ why Trump announced 500 billion እቲ ስታርት ጌት ዝበሃሉ ናይ AI project እዚም ትሪኦም ዘለኹም ኣብዚ ሓደ ኒውስ እዩ ንበዓል ኢንቪድያ ጠቐሚ ማለት እዩ this companies are ስበዓል software ኩለን ናይ AI this is why Nvidia is high 500 billion ዝኾነ ናይ AI infrastructure project ከም ዘሎ እዩ ሓቢርና ዘሎ ማለት እዩ one of them why Nvidia ARM Microsoft Apple they are enjoying Apple لا ስለምንታይ ከምአን ሃይ ዘይከደት ንዝብል ሕቶ Apple ብሰንኪ ናታ መሸጣ gross revenue ኣብ ቻይና ኣዝዩ ቢግ ስለተሃስያ ስለዘላ ጥራሕ እምበር እዘን ናይ AI ካምፓኒታት ብሰንኪ ናይዛ 500 billion ይኸውን project already ጀሚሮም ኣለው like plan of this company እዚኦም ንህለኹም ዝም ካምፓኒ ማለት SoftBank and then OpenAI the Oracle the Bahalo ARC this is and then UAI based ማለት እዩ this project is created a big for then Microsoft ARM Apple and Microsoft ማለት እዩ ንሳ software design ትገብር ቀንዲ sorry Nvidia did I say Microsoft Nvidia so the 500 billion is going to be a big money for them ማለት yeah Microsoft was up 4.13 and then Nvidia was up 4.43 about ARM where is ARM yeah Nasdaq overall where is ARM
ARM stock price. ARM was up. Oh my goodness. 15.93. Oh my goodness. I don't know even. 15.93. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. That's a big one. I like to see that for Tesla. My goodness. Come on, boy. Yes, that's so wow. Holy shit. That's a big. Okay. Year to date was ARM almost year to date 4.35 like year to date cap January كلته أبزن زلناسي 4.35. How about last year? How was ARM? Last year was 133.34 return. Yeah. Well, I don't invest in ARM, but it's Nasdaq. It's good of software. I like it, but it's good to consider mality. But I wouldn't go that far with Baal ARM. 5 years 196 return ገሎ ማለት እዩ so እዚአን ዋይ ንዝብል ናይ ትራምፕ ዘምፅኦ ዘሎ ጉዳይ ዓብይ እንተኣሽም ማለት እዩ so ናብተን ኢንዴክስ እንድሕር ከድና ከዓ ኣሕዋት ለሰይ በዓል ኪውኪ ተንቀንዲ ክንሪአን ዝግባኣና 103 ካምፓኒ ኪውኪ was up today ለማዓንቲ 1.28%. እዚኣ all times high ናይቲ I think ተዝተጋገ like 539 ይመስለኒ yes 539.15 so this is big. I know after hours down about 0.22, but this is good. QQ is up. Everything's up. What else? SPY. I like SPY. So SPY is almost 609. That was near all-time high more than that. 609. But it's up today too. 0.56. As of year to date, SPY it's connected with S&P mality. So I don't see any bad. Like ETF sectors. ندحر رأينا كلن بسيكتور ETF ترأينا. Well, yeah, of course, communication service should be indexes kind of technology was up, consumer and then بعد energy was a little down, financial a little down. بسيكتور تخيلنا عليه سلازي بالسيكتور it doesn't work. So in general, بتن فلتات عبيت كامبانيات راح يخيد مالته. All right. I think so that is all we have. Skikhan Rian, Apple is Rian, and then Amazon Meta. Or is Metas? An update company. Meta Stack. Yeah, Meta Stack. What is good? Go ahead. أبزح الرئيس قبل يطيع أخينا أبي أبالي. Meta 1.14% increase. That's a good one. Meta also like 1.15% is so almost 52-week highs about 638. Let's see Hanera 623. እዚ ካብ ዲሰምበር እንዲኾም ኮይኑ ዳውን ኣሕዋት ካብ ዲሰምበር 18 ዳውን ኮይኑ ሕጂ ግን ትራምፕ መፂስ ኦልሬዲ ናብ ስታክና ናብ ኦል ታይምስ ሃይ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ዘለና ስታክና ናብ ኦል ታይምስ ሃይ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ኩለን ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ካምፓኒ ብምለን ርኢና እና ማለት እዩ alright what else come on what else እንታይ መን ተሪፋ you can tell me now what else somebody say that What else? Tesla, my goodness. I'm all in Tesla. You know that. I'm Tesla all in. Okay, what's going on Tesla? After hours, even it's down overnight 0.42. So, well, Tesla, there is a reason to be down, Malit. Stop sharing. Tesla, ብዙሕ reason كمتي. Still, come on. እዚ ዝህበኩም ሪዝን ወይ ከዓ ኣኮርዲንግ ዘለና ማርኬት እውን ደይ ክትቀየር ትኽእል እያ ተስላ ኦኬ መጀመርያ ቲክቶክ ኣሕዋት ሶ ቲክቶክ bans for 75 days Okay, one. إذا أختزوا هذا اللي مجمرة. Stop sharing. معناته we have a reason why Tesla هم تخون كم زلام عليه. Alright. TikTok. Trump must executive order تحف الله.
ني ساسبند ገይርዋ ኣሎ ነቲ ባንድ ክኸውን ዝሓሰቦ ሳስፔንድ ንግዚኡ ገይሩ ኒ 75 days on ኮይና ኣላ ቲክቶክ ኦኬ here you go what does that mean ደስ በለ እዚኣ ማለት ከዓ ክንብል ከለና ሓ ድሕሪ 75 መዓልቲ ቻይና እዩ ዝብሎም negotiation ምርዳእ ምሳና እንተ ዘይገይሮም at least ባህሊ ትራምፕ at least 50% ባዕልና ክንውን ኣለና then ቲክቶክ ክትከይዳ ወይ ከዓ ዝኾነ ካልእ ለውስ ወይ ከዓ ሕግስ ድሕሪ ምፅኦም ከዓ ክትከይዳ ኦኬ ላይክ እሞንታይ ተኣሳሲሮ ምስ ተስላ ኦኬ ተስላ ብስ ምንታይ ተኣሳሲራ ንዝብል ሕቶ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ትራምፕ መስለኩም he is open to buy is it like ni Elon open دخيلهم he's open if he want Elon دحردليو Elon كجزء خليه ويلو Elon Musk okay had a reason why Tesla down كنا نزل rumors ويكا ماركتنا ويكا وول ستريت ويكا عداغان انت ايزر زلو ني تيك توك دعر 75 معالتي Elon كجزء okay Elon اندحر ني تيك توك كجزء كوينو خابئي ገንዘብ ከምጽሕዋት شيط الله شرنات اوكي then شر ندحرك شيط كوينو of course like TikTok نبلا ناي 50 بليون ناي 60 بليون ناي 70 بليون نبلا كندي هون كم ندحر كوينو the value of ناي شر down كوني so that number one reason is حنتي so Wall Street ويكا حبتامات سبصقا بالفرزقي سبصقا ዳርጋ ይእለይሎ ካብ ተስላ ምክንያቱ እንድሕር ኢላን ማስክ ገዝኣ ኮይኑ ተስላ ዳውን ክትከውን ትኽእል እያ what is the proof ደስ በለ alright x by Elon Tesla share was down let me find this I think so بقدمش Tesla share sinks 8% given up some gain from past election but okay yes got this so X ገዛ ሆሎ Twitter ገዛ ሆሎ Tesla almost the whole year 700% وريدا down كنا نرى look this one value no X value of X has fallen 71% since the purchase by Musk no let me correction myself no I know it was 7% down كنا نرى no hold on let me correct myself guys let me find the right source let me find the right source let me get one of this even like look this I know كباب 6% down كنا نرى I remember the whole year مالك see this Tesla stock was dropped more than 35% since Elon Musk first said he would buy Twitter look this what this is how so عند حركة جزء خوينو إيلان ني تيك توك we are expected كمزي أي خوين يوم تصبيدل the whole year up تجزي سو تسلا almost سوسانجلني داون كينا مالك so why investors تسلا هجفري هما because of that number one إذا بقول لكم
تيم ريمورس زاربو زلون ولا ترامبون هيز اوبن مالتي كال يلون ديم اوفرز غبروني ني خغزو ني تويترز yes there is a lot there is others كالون allow مالتي او يا بارتنرشيب كنكون نخلينا خنغزو نخلينا زبلو بزحات allow was انت بوري اني رقمان yes me share this one so but إيلان راح دمو بينه no إيلان it doesn't have to بينه خجز أزجز نجار يقولون جن شر كوينو let's say in the حرجزي وان I'm not yeah Kevin this guy is hey he says he would love to do TikTok deal but the law prevented all right both of them billionaire Frank also he's open 50% share of TikTok after Trump comments these two people are open. So he don't like Elon to buy TikTok by himself. All right, let me get that. TikTok wars. Come on, I don't like this. Some of them computer I got subscribe captures go and you. I love that. Come on. Eight hours ago. Some of them 5 billion, some of them 6 billion, some of them 7 billion. It's a lot of ام زبلوا هجي ناس كله ترامب ساين درجت. How much gets price too big. There you go. So look this what. As of now, almost 40 to 50 billion hon. All right. TikTok and her 40 to 50 billion hon words going out. It could be even more than that, Malik. نزي خون ገንዘብ ከም ዝረአ ፀናሕና በይኑ እንድሕር ኮይኑ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክሳብ ክንዱ ሸር ክሸይጥ ኣለካ ማለት እዩ yeah it's a lot of shares ክሸይጥ ኣለካ ማለት እዩ so almost millions of 50 shares on average let me see this let's do calculator ኣሕዋት 50 ሚሊዮን ሸር ክንጥሕፍ ኢና ሓደ ክልተ ሰለስተ ተስላ ክንደይ ኣላ ብዛ ሰዓት 400 ገለን 415 ክነምፃ ኢና still it's not almost 20 billion is اللي طغلا الحوات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yeah 20 billion is اللي بزي still is not 5 شهر شيء كمان نتي كأتوه خليني maybe probably like 4 عند حركوين اسم 100 شهر شيء قالوا مالتي 1 0 ارك نقبرالنا بزي 10 ارك نقبرالنا 415 بليون no sorry 4 بليون So am I right? This much 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yes 4 بليون so مئتي يخون شرس كشيء كخلاله نزوا غازين خمس عند حركين كخفل عند حركين قال كلوني هذا بزنس ونن قال جنزب الله مالته كونه am I sure I don't know why sure I كنت هذا this is so sad let me double share this sorry hey God this is my calculation أحوات 100 شرسي 100 like 100 مليون يبلا له 100 مليون شرك شيء تقول له ندي 40 حدن
بليون يخون كخفلن دحر كوين وات 4 بليون يا كبر بعد 5 بليون نبل له تيك توك جزء عند حركين إيلون ماسك 100 يخون 100 شيء يخون شير كشيء كخلا له well what is the volume Tesla like 100 شيء عنده حر شيء ونسو إيلان volume كده يشتري شيء قال له أدي an average 7 مليون شير شيء قال له بحرم عالت صار كان الصحيح ولا بلو 7 like an average so yes very true that's why 50% كرنا نخل 30% down كرنا نخل so what do you think this will خمسة مترين أنا بركة how about Celestia أم تجزء أخي this all 3 billionaires where are they all 3 billionaires okay Kevin and Frank actually Kevin he said it 50% share like 50% كأتو whatever and then if after Trump comments mality that is a good one this is good I like it well how about instead of 50 33% سلسيوم تجزء أخي yes even إيلان كسابج قال يتزرب نحوه قال انت زاري إيلان كجزء كم ويز بالكم مرة أبدي أسك قال مستزارب 35 درب جرام عليه هيج روم like تزاربتي رومورس يبهال بعدنا رومورس بالزارب وزلوت رحيو معرو نتسلا نهلكم بلوكين هذا الله مالتي so alright is there بقى 5 أب سلسيوم تخوين خي that makes sense almost 5 مليون 5 مليون يكون شرط راح يجزء خل مالتي 5 so 5 مليون دحر جزيو could be about 20 بليون حيز قريب غلي so 2020 سلسيوم 2020 كباب 6 بليون حيز مقرب له مالتي okay that makes sense still زي نعنا stock marketنا تسلا بايكري أنخل 30% 25% maybe 10 we don't know so why Tesla is down because of this مخنياتو tell that everybody's moving except Tesla look this how all the biggest are enjoying Trump mutual and then Tesla is one of them friendly with Elon sorry with Trump so one حنتنت بزيها مالتيو so كال another one Tesla sorry Elon مس كباب 17 كوينو اوفيس كافيتو ابواير هاوس يزال مالت كسرح نتي دوج زبلو نتي government efficiency دبهال نتي داون مقبار 10 زخون صراحتنيا هو هاب مخانون نوعو صراح مخاني so another this is headache مخنيات انتاينا نزلنا انا سي ابلا لخو دحرني شي بيزنس اللي هانس عمجش على نقول من he's gonna run the business بدحري تم سرحتنيا مالتي نعبنا so wall street ويكا economist I photo one wall street مالتي economist economy مخنياتو كل تدرب سراح يسرح له كلتي يوم منيرم فيفيك and إيلان ماسك فيفيك قدي فوي نهجر ماكم فيفيك أنا الجافرمنت راح خوادر تدخل I don't want just miss أباب زي ليو فيفيك is out who's in there now إيلان إسرع سبت كمرح إسرع سبت حيزو نزل government efficiency بلو زلو كبابي كل تريليون هون كقنس كاب عدانا عمتاوي حسب على 1 year تخيدا plan let's see what happened this is Wall Street don't like it they don't like it من أتدرب بصراحة قلتله يا حاد كلاعي نتبي نياتو office كوبا إلو ترامب وقدام I'll give him Elon Musk office in here he's gonna be there what تسلا كو ترامب مصي أب حنساب نفسه سانجلن percent كساب 7% زرخبنا لكو هاب نوفمبر يعني اوكي هجر عمو ترامب نسيو ناي كساب 500 بليون ناي AI infrastructure داتا زاربي ناي كال داتا زاربي انتا خوينا دا because of this number 2 مالي سالساي نتبي EV ويكا electronic vehicles tax credit انتا إلو ترامب executive order كتصحفو اللي إلو كوك قارت إلو temporary نقول لنا هاسيواني so شوعات نتحنت سلامي كنا هتجز عند حركان كاس شوعات شحنها مش ميتين منجس يخفل الكانيرو زي بمحضار بايدن سلازخونه executive order كجبر اللي قالوا له غيروا اللي تلكمني نايات اي تجبرن مخنيات كونغرس اللي نعخذ ترفو
maybe at the end of the year كون يخلي ترامب بقدامي أبتا ناتو ممرقة معلت خم أصل زبلخا زي أصل سيتنت بخا تسلا يخون كال كم أنت مثلا تناي إيفي تاكس كريدت جوس رخا هسياتا ساين كوين على أيقونتن جن already marketنا they are ساين كتكوني عملت سال ساينت بي what else ربعي let me give you ربعي let me show you guys I was like you know I'm like favor of Tesla right I'm waiting by the way على 20 ساعة okay let me see انتاي غيرو مسيلكم سامرو انتاي غيرو مسيلكم miss مشوي by the way some this post got an average of 12 likes we are no longer posting on X what is this don't worry though our customer support team is still here if you need us oh my god okay yeah somehow let me back at this by the way I like this دحين كمص قدي من ابتا سلسيز نتبخ مصمو where you go Elon yes رابعتنا good news قال by the way it's not only bad news I have good news too let me show this Miss German that أساسه Nazi look this I think this is look إسرع علت إسرع أبتناي ممرقتنا ترامب تزاربان إيش تجربة تزاربي مخنيات ترامب تيلو رقم will go to Mars يلو نتسلا بتزلو مالتي Oh yeah. Not let me this. Yes, here we go. This is that sign is yeah, look this. Look Isra. Look this. Figure out This is what victory feels like. Yeah. And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. This you know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Look this. There is that تازجروا زلو مش ناي نازي German مالتي مسو متصار جرما almost like معت article بتاع بعض صحيفة. So they don't like that act. That gesture is بحال ياس كمزي yes thinks a gesture is بحال okay. إذا كمزي مبالو إذا عينت مسدادو they don't like it. Let me return back. For making it happen. Thank you. Look this. Yeah. Technically, he's explained we are happy. We will go to moon is the law. So that thing make crazy articles. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. مساس تأساسر بملؤ معات زخنت أبزي شعب تناي ممرقتها معلتي مسنا جوجل سندا تزاربه أبزين هلكم جيف بازن تزارب it was good day نحنا تسلا نتصبحيتو سي بالتي شو عصاني سلنا مرعتو دي نتصبحيتو we were like everybody's green so ترى أخذ كله articles no did this إلان ماسك دي ناي سرح سريحو كمزي خمزي whoa this is a lot look this that article I got it this all look this what I got this all about that article almost days I got back from dinner and then there is already 1,000 article about it بزعل عملت damn شيء هون article صحيفة مالتي so
I don't know ማለት ምስ ናይ ኣሎ ብዙሕ ምስ ናይ ናዚ ስኢሎም ኣውፅኦሞ I don't know, just let's go with this. ሽዑ ኤላን ይውፅኦ ነይሩ that what they are doing is I have no idea. Okay, እዚ እንዳኸደና ደይብ ማለት እዩ let me see bring it Elon, come on, 7 hours, we don't want that. I think so. Elon supposed to get one here or Kalia. Yes, that this mean Swift. Like Hitler. Look that. One, two. Look. Look this. Look. I don't know who she at, but this is that like Let me and then yeah, AOC. But like the sound comes here and Bahali. Elon Maliti, Congressman Democratic. She's so smart and young lady. Look this. What the fire in here? What the fire in here? This is all damp. What I'm saying, I was like shocked. Like, look this. Like, Hillary come get an era, Obama come get an era, and then like this Congress lady wouldn't come get an era. What's her name? And then yeah, and then yep, all of them. Wala Kamala Harris come get an. So all this is shit. The عينتي is بزلو مالتي. So this is big زيك executive order ندا فرما خلي مالتي Trump. So this is all نزخلو bullshit زمتات رابعتنا تبدنا بس نحكي رابعتنا تبي مثلا تيستقاقي. Alright. What other good news? Alright, let's back this. Other good news. Tesla. Okay, wow. But let me say this. rumors يمزارب زلو still about بزعبا robots كبابي 600 نسوم نخون خسروا robots يبهال الله what this بليا 600 a week 600 a week مالت like what 600 ندحر أبسمون كوينو أب عمد 5 كلتنا الله 52 إنا خنربح مالتي this is almost 30 حدا شح يخون نرقلنا مالتي 30 حدا شح كلتا 100 إذن كا أب مجمرات الروبوتس كباب 5 بليون خون عنك شيئتا مالتي كابي in the had Hamsa Shah Malitian. How in the Hada? Almost where we are doing is about 15 billion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Your phone is charging. Okay, yeah, you can use it. Here you go. So this is Maliti. 25% in the her look was it now? Let's say profit Maliti in the her profit 25% was it now. We'll get it like almost 39 million billion. Okay. So divide 100. Sorry, I got to have the divided 100. Yes, about 10 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh wow, 390 billion. Not done. 309 million. So yeah, well, 309 million. Miss Nai Zelena and the kind of like EPS weka nap to Russia comes along price at Gabriel Khali. So this is one good news. Is the خبر كله is the again rumors like تزارب تي ويكا بدق زارو بزلو even still my calculation ممكن أنا حكم من هجي حوات what how I do by the way أتصيروا calculate كم يجرو قبل 5 لو سر ديكم قبل لو تصفى قدر okay as in cherry all right so good news مالتنا نزارب زلنا حوات I hope this robots كبابي I think so I got in this article يا رخي بيا كمان أبزي Look, we will see that. Here you go. This is so rumor we got like whatever below Tesla given as supplier guide guides Maliti on Optimus. We got robots production 600 units per week by the end of 2025. 620 ندحر باينت ندحر كنا times 50 ندحر كنا 30 حدن كي يخون 30 حدن كي كا ناب almost 300 قالن يخون million profit كنرخبول نخل an average marriage. So this is another good news but it's not true أحوات مالت كنا rumors يمزارب زلو مالت بلا يزارب زلو
بر خاله ايكونن كال what others good news Tesla why Tesla is خالق bad news انت زي قاطع نيروسي ابزي ايمر انا مالتي I like this sour things the guy go this yeah 413 بتحنير على ما عندي god damn it another good news look this let me stop sharing this نابع مهنيات تادمتي تسمعوا مالتي this is what do you think this better now we have more good news than bad news بلا بلا مالتي his role in all of this, and what do you think Doge and what Elon Musk is doing? You've had a frenemy, complicated relationship with Elon Musk over the years, given lawsuits and other things back and forth. What do you think of his role in all of this, and what do you think Doge can actually do? Elon and I have hugged it out. You've hugged it out? Yeah, he came to one of our conferences. He and I had a nice long chat. We've settled some of our differences, and the guy. I mean, you got to look at Elon. I mean, SpaceX. I mean, Tesla. Neuralink. The guy is our Einstein, and so I like to be helpful to him. And so let me read to you that article. What does this mean? እንታይ እዩ ዘሎ ዳይመን ንስማዓዮ ኣብላ where you go come here where you go yeah this guy what he said ምስልኩም JP Morgan ማለት እዩ ዝለዓለ ናይ JP Morgan just ኩልና ንፈልጦ ኢና ዳይመን okay he said ኣብ ናይ ሎሚ ዘሎ ሞደርን ደይ ኢላን ኣልበርት አንስታይን ኢልዎ ሃገርና ክልተናሲ ኣብ ናይ ትራምፕ ምስራኸው ማዲዮም whatever ኣብ ይመስለን so ናይ ሎሚ he's smart ኣልበርት አንስታይን ይብሎ ኣሎ boom that's a good news this is a big guy you know them JP Morgan is a big guy whoa this is another great ክንደይ ግዜ ክሲ ምስኡ ሰሕሊፈ ማለት another great news all right we got one below JP Morgan ባዕሉ ኢላንስ አንስታይን ይብልዎ two this video wherever you can listen it ካልእ there's another one another good report all in Tesla there is another one Dan ማለት በሐፂሩ Dan እንታይ ኢሉኒ hold on me back with this I like always أحوات source እንዳር ኣኹም ድሕር ከይደ this is good to me even as 11 hours I think so داني قدما أدحر مثلا تزاري what do you suggest yes here you go this is the first one Dan ማለት እንታይ ኢሉ Woodbush ንተስላ price target ካብ 515 ክሳብ 550 target increase ገይሮም ማለት so at the end of now this 2025 Tesla ናይ 2 trillion market cap ክህልዎ ኣለዎ this is that what does it mean okay 2 trillion market cap ክህልዎ ኣለዎ ማለት technically ማለት ክህልዎ ኣለዎ ክብል ከሎ ግምታት ኣለዎ ምስ ኩሉ ድሕራም ቢኩም ብሰንኪ optimus spike እንብሎም ዘለና robots ካልእ ማለት እዩ so we are speaking is ንሕና ተስላ ኣብ መወዳእታ ዓመት ናይ 2 trillion ክህል እንድሕር market cap ክህልዎ ክኢሉ the entire price ናሸርና ክንደይ ክመጽእ ይኽእል is almost 2 trillion divided in the hair I think so 3.2 billion outstanding shares so T 625 نحن شير نصبلنا at the end of the day 625 نحن شير نصب ማለት ሄጂ ዘላቶ as of today in the her Tesla what you got Tesla share 414 እንተልያ ንሕናሲ ናብ 625 ክትከይድ እንድሕር ኮይና
rate of return كنا متسينا حجز اللاتو 414 يا 625 625 دي ولا what is this 625 okay 625 625 اندحر تخونا ليا ازي 2025 كنو بلاينا 01 and then today is that 22 is it 2026 كنو بلاينا okay 12 and 31 as 2025 so we got rate of return is almost 55 do you no come on I expected more than that 55 تملاس return تقبر يا معلش according analytic معلش so what does this mean ناب calculation دحر كيدنا حوات investing calculator دحر كيدنا نحنا تازلنا 5 كم صاي اندحر 5 اتي خالي خاصي this 1 year almost 55% اندحر return جرو like منهم كاي وسكا ولا حنت كاي وسكا ادكا جبركا your money should be like something 77 500 case money it could be yes or no but what do you think that's better no more than that أنا كابشة دشميت حامسان كابشة عتميت يتصبح by the way end of the year I don't know what it is thought انت اخم تحاسبوا نعاكم كقدف this is what I expected the most important is when we go to Tesla what January wake up it's a big for us هاتو earning the exams خوني شو عتاونا سنة سرعات كنركبنا شو عتصبوا انت رخيبنا زين تيك توك ندحر ماتيو قال بلشتي مالتي we might not get all this what we have spoken so now تيك توك مجزع ندحر ماتيو نستوى جزي of course we will see that pain do you think Tesla share this بلا shut or no if I got this price كم زعانت جنزبات ندحر لسه ناب 335% ندحر داون كينا تسلا خبز اللاتو ناب 350 no I'm gonna add more shares yeah because I believe in Tesla that's all these communists are like to me yes I'm not short term I'm long term at least 4 or 5 years Tesla كونني كابو might be my target بس حلي بلي يعني then sell and buy real estate مالتي okay so this is all updates I know نوح فيديو اخذكم تخيل حدا ساعات مهنياتو اي قننا بخالد ناي قداينا immigration بلنا قنين السات ناوينا قنينا that marketنا صباح نرينا كنبلو خلنا S&P is I know حقيقة هاكو sorry قرأت أحوات I 85 سمانا حمشن إنجليش وكاخذ زارت الحرة قرأت هذا حن تقولي مرد نحر مخالص إنكم قرأتها so we'll see what happen انت عينا خنرينا it's all علنا let's see Tesla and well أبتوسنا جزء خنرينا by the way welcome S&P comes in اسكي S&P comes in عندنا حرستي أبوزح زري I know حقشة أبوزح زري بقى 5 لك yes بوزح عينة داقشات عفن قلمله yes that's I like S&P by the way yes S&P يجو كان أب بوزح شيء إيه اللي هم قل S&P is good yeah Chart Energy it looks like me good stock with 8% dividend Danny I don't know Malit CHRD Energy okay CHRD Energy is this one yeah let's go let's look at it together Danny I know energy is one of tab now مخنياته because of Trump policy wow boom that's a big one is this the other stock okay so
CHORD. I thought CHOD ولا not كنت CHRD نحني. It's not the same. CHRD. Yeah. But እዚኣ መፅያት ኣለይ so እዚኣ እንድሕር ኮይና I know it's energy so market cap 7.6 ቢልዮን ኣለዎ it's okay oh wow 52 weeks high 190 በፂሓ ነይራ 52 weeks low 109 በፂሓ ኣላ so what we can see is ኣብዚ ኢና ክንርኢ ኣሕዋት revenue ናይዛ ስታክ እዚኣ ወይ ከዓ ናይዛ ኤነርጂ እዚኣ ናዝዳክ ድያ yeah for sure it's ናዝዳክ okay yes ናዝዳክ revenue almost 1.35 billion it's increased 28.42 and then net income is to 225 million it's good EPS is 24.74 down net profit is down almost 16% to me እዚ ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ኣይሸግረንኒ ምክንያቱ good revenue law ኣብ somehow ተኣሽሙ ይህሉ what is increase of this let's go 1 year I know last year was down so yeah 5 years ናይዛ ስታክ እዚኣ ክንርኢ ከለና ናይዛ ኤነርጂ እዚኣ almost 293.9 return ገይራላ so Trump is coming this could be one of okay stock ማለት yeah ምክንያቱ all energy stock እጂ ድሓን ክኸውን ድብል ግምት ኣለኒ so ወላ በዚ ክንሪኦ ከለና it's okay ማለት down እንዲኾን 24.74 down እንዲኾን yes but looks okay in me ሓደ small cap ኣይኮነትን almost ናይ 7.6 market cap ዘለዋ PE ratio is low my goodness oh my goodness look this out PE ratio is like 6.44 wow dividend yield is 8.31 this is a lot you true I know dividend yield is like dividend yield is like yes 8%. Wow. Okay. To me it makes sense but قرب مصنعتي يدليا just a little bit نشتكت كده دسي بلني financial ناتان تايمسل at least I know total revenue اندحر إنا almost a billion نيروا دحرو نا 1.5 billion متيا من كلتش عشرة حدا دحرو almost double نا 3 billion 3.6 billion متيا then دحرو 2023 almost 3.8 billion هجمو هذا بلالو مالي what is net income should be increased net income 77 million نيروا 586 million نيروا دحرو نا billions income نا billions of income نا billions 1.1 I think so it looks okay EPS is of course down comes بلنا 24.58 نيرا هجينا 19.92 مالتي yeah diluted EPS not basic to me it look okay but I need concern نختقبر الله داسي بلني total asset ناتا صبق grow قرلو كاب كل تبيلون 3 بليون 6 بليون almost 7 بليون متيلو what is this مقالة lazy 1.4 divided into total liability 1.1 it's fine 1.4 divided 1.1 yeah 1 and 2 times لقحة عداسي ملو كفلاس عندنا ها 2 managers هلو almost تاينم زلنا 12 managers ندحر كوينو like almost 14 15 managers عدا أخذ كفل تخليها زخون نجار نحرق قاعد مثلا عسرت حمش عمل سي سلامة وخينا خد كي تخليها إذ بلا نازله yeah it makes sense how about in income statement زلوخه what is operating income 1 علنا divided 4 كنقبرينا زي حوال like 1.1 divided 4.7 times 100 كنقبرينا 1.1 divided 4.7 holy shit times 100 23 this is good marginal profit مالتي this is good marginal profit cap 5 cap 20 ندحر رخيبنا حقر to me it looks okay but oh this calculation is نخلو ندير يكون كويس calculation but damn it
as yeah 23% is fine. Marginal profit nata. Cap 5 cap 20 is the best is user. Kalali 20 has the best mallet profit on. So I didn't see bad on that. حما غير أقولنا ذا كمبانيا. جن نشتي مزنعتي الليكا داني بزعبعة and you can move forward mallet. All right guys, let's call for the day. Thank you. I know حاجة برغليتي تقرينا قبل فتني حاجة شجع. By the way حاجة أنت مسيرك تقرينا قال له سي أنت كم نبلون كده أفعنا بتقرينا. سلازي أنا بزح حزوك أصبح أجن correct قبل فتني ده. شيء ماني حاجة دي 5 بلون حاجة. No sorry the MG منقص من MG okay. But الناس Get up. All right, guys. Thank you. All right, I'll see you next. And then, yeah, thanks so much. All right, bye bye.